Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba Pynshngaiñ NCM Deputy CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council habakran syakilat pathai khobor mentagasngi ulaong baka Delimitation Committee kebadai ban pej ban kit kli hakabede ban ki arbu khnai tali ki constituency hapo ke Khasi Hills Autonomous District Council kan sayo ban aino Shen nya ka report Deputy CEM ke KHADC ulaong banaga jingsu thu jong u ka Delimitation Committee kan sayo ban phano Shen nya ka report ban Pynlong ya ke election MDC namar bakala day ban pendap no ya ke report kumba kala panpor ban penjalan Henry Benai haka juga por ulaong baka executive committee kan sayo ban ya perkhat ban ya keren ya ke report hadin bakila yo pedang na ke Delimitation Committee hadin bangila yo ya ke report na ke Delimitation Committee ngin sayo ban ya syong ban ya keren ban ra syaka dorbar banang tapat ngin sapha shu governor nak benta ba un menjur bat hadin bangila yo ya ke jing menjur ngin sapen bena syakilat pathai khobor bat ngin sa Pynlong ya ke election ulaong ru baka jing penslam ban Pynlong ya ke election ke KHADC kadai nakadaw badang up ya ke report na ke Delimitation Committee nama kali kadang don haka Delimitation Committee nganam parla ban oke re kadang lagi susu jom ngata very soon kinsa submit no syaka pasti committee tu kan ngelawan pendap syua kan yang por ban robnai malah extend house oh ini malah bagi lapan nak kalian jugi akan nikah raya jugi nam daga extension lapan ba lakum ndu benai nga iskam bakin pendap hapo ndu benai lapan katang mau evi katang supaya ka report naga Delimitation Committee min hapsyong daga executive committee ban page ya ka report jong ka Delimitation Committee dan kami se ban discuss manumala hang yang tai kalau ka report dan min ban kolega house ban place ya ka hapo house dan yisa send to the governor na ka ban taban approve ascend nyo ban print na ka gadget dan yisa go for election te kasyong ya man ka submission jong ki Delimitation Committee